ala pak dumana hi pen siang ke bagana na jojo pen ji siang wala goro bay palar mana nongje katana na cha dang ni je kamena na dilel go di bag mo de yot kon bago che to ji tangwan ni alarm kam point bi je no take a problem take a game try point du mu goro di kam ti ya ko tangu ni chang me joyo charan mo bagala cho woni jin ka woni jin ka se dele woni pharmacy bi joyo brodo ko parsita mole bi ma na la ka ko ni ndaro bari nyol njo ai no ka ji jin me ya la le ni cha la ko la le jen la ci jalat so wala goro bay bela to kontin kon bago che bere point du tang bang ni ke ti goro jui mi jojo goro di kamti mu kan ye kamti the problem ya bala ngoro kan wotin please ko reason ci video mi ci share ke ko this information bane du wan bagal ko bak telo an gan motom da ke tiang telo ngan chim di telo ngan wut mu am telo an ngat nyaal wala ngat wuda kon del ka ba kon ngai kon ya katang ne ndong wan quick reason nan jojo bak mo ngun ke yeah, so please go to your at least go to your share but I'm not doing big information. So let's get it started. At that point back here back chada kare. Chada into primary headache. Can I secondary headache? Allow me telling about primary headache. Primary headache. A headache which you kia bang which you buck a bene tell you which you try point become jilla. Bega bena karwada che charo be ben che be gulin wala bagamo be ben point yes so la primary headache ta da ka dio men nyam de na mala shale tension headache anara terra kana maka mi juna kana maka be bagamo kaji tension headache headache na la jojo wudu bi jegla bagani che na ro ke liula jegni la bagani ke liula yeah, so to control la no get tension headache, minyam bien, a dehydration, mijo dang madu ka piu. Mijo kini mal ka piu ka zaman bar ki jo dang madu ka piu. Min rawde, me jo ishi bot je ina ki kini mit. Min diok dien a stress ki mijo jo loy du chero de palpin ki cher ku chara ken palpin. Men wanien kam yen TikTok nyelwa. Ani la tani nyintin maneta diok la logo go telephone. So live screen time don't take with telephone take TikTok take Facebook la we telephone ga zaman bar is also another cause of tension headache so headache mo can continue ngi so michi ka caption ti cerke ti ko ngi jo bi ba mo cerke na bro yoppin bakar rewde mila chale migraine headache as a name indicated migraine headache la ba ga me bang bay bay lo ngi dum la ko ne kon la ko kana experience la ken o bang mu jojo tela la bay de me o to la bay ka bay mi di long yeah, ala migraine headache tala la to grode ala wudu kwikel barodo mo kwikel kucham ke kuchwe I know I have one of my brother mala pre experience long by then mekan medical school kan to I don't even know about it but la ko ela ni shang no take gen problem mi cher kan mo ala ba mo beto wi la da wudu kwikel ba bak then la be je ka bay mi di long ba mo tango la chubni ko bu chub go ba ngok ki tangwan be chuba la bungok marwa la bungok ga deal kide yeah so pangu jer ke na mala chal ke je migraine headache yes alamin diok dien amla chal cluster headache yes cluster headache la cluster headache me headache be jelo ala je la gola bagala bagan la to waje wanu kwikel ro moy wanken tangwan wama bi je la ti da chwet bi je lo ni la wiye ji ramana te ke ten merku a beje ka bay mi di long yeah so in cluster headache mo la ko experience it mo long especially I know one of the patient mi check on console take malaria but take gen headache chala cluster headache la wang de kwikel la wien yen kwikel te merdia kala de baga wide so this headache can headache de kon la chala primary headache kan secondary headache ke dignity content jojo mi ci duor ci joyre point du ñu tane ci jien wo ci goral wo bitani ci ñu rek bi mam je paracetamol gor je bu del won ba men non je baga mo ba nga ju mu yes so mi ci ngana mo mi ci lel day ci loko de min non je bag no mo de nga ju mi dien la men am den am la chale sonde club headache la sonde club headache me e baga mo ben la beje la chita yon wudu ka ket la be pet ben mi dum dit
ka ba ke ben lungi long ya la che ya yon gudu ke ya mi te ke cha ka widu so ai di mi cher ke no mo gor je mi che to ko ji ke la che experience go mo please gor je bu dol wal ka pet ya mo no mo nyu mi je ore ngi du ti che te kral mi je chiriam che kral mi je che mar chiriam che lo ngi du yes so mi cher ke no mi che experience che da mo mi je di joy no di lipcham ya so ba ka re ude e ba ga nan jojo wudu ba ga je mo yigle point ka le la wudu ci mo bi ci lo mi tonge la ci mo bi ci gange mi alla na a headache with fever and neck stiffness so mi cer kana mo minu de jiro ti ga joy na chole meningitis yes so I don't know meningitis range wala joyden so range is tetanus no so meningitis what is meningitis gori je la de ngal tonna yeah so joy na la jojo la tere ngidu inflammation of your meninges ala what the content jojo la ngidu te ka ta compete ganga je te mi chala dura mata take a different kind of protection so the content ganga ngidu me join no chike tar take inflammation ke joy chaka pot so be join no be take joy chala meningitis yeah so me joy che to ka ji mi cher kana mo ti joy no che mo jiga ba kal ti le point di ko wuju special la to ka ga ti ne long tam wa be joy bi te ko wuju be ra le point bi te ka rash so me to ka ji mi cher kana mo jiba le point du mo du chero de chung so please go to your di budel wal ba min ba no mo joy la chal meningitis and by ba mi chal si as a fluid ba ko analyze ben ba check ba na jo no me da la joy chal meningitis so mi cher kana go je bi ngai ba ga di ok dien e ba ga nan jojo la ba ga wudu ko kor ko mi joyo te ga mi dong ci wudu ya ten ke joyo ai boko ga ke ya wudu ya pim so mi cher kana mo mi joyo che to ga ji ba mi cher kana mo ci wudu che ba ke tango ne be joyo no ba go che to tin be let che ngogi let che mo yi ga ngok ke la de che ci confuse ku go titin kor ko ya la ku ga man go na titin so please go jo mi cer ken mo mi lo do take ral ma tay ngi do mi jojo ci tek ci jojo ci mar jojo ci riem ci lo ngi do ten so please go je di udol wal de re no mo de tu dol wal ki de men de problem de bi jo mu no ngi re mi cer ken mo ya so here ci tek ci go awo bi te chen la ba kan wanien ba ga dio bien amala ci le continue zedi e ba ga na jojo ko kor ko mi jojo ci rundu chop jin ji ci chop la ba ga na la jojo kare jo ke le jo do wudu be pa la chero de caption la wo mi din ro de din ba wo mi re ro de ya so ba mu jerge no mo wo do wal ba mo mi jall brain scan either don't take brain tumor ki jo yo te mo jigre ni du ba la problem du ba onen ya so mi jerge no mo be lo si o mane paracetamol ni siam te le bi lo tin kan paracetamol ko paracetamol ko to content jo je ma de te bi lo yes la bagang wanien especially ke jini lo ke yena ma yen e bagana na jojo la baka kor ko jojo tim madu wal kon la wal baka yes la wal ko de la madi ke wal baka de la madi la nonga baka nyok yes so mi jojo wal ke la paracetamol ke wal baka mi jojo la madi ke ni chiam ba jojo no bitte du ba dipentin me jojo ci caption bi bak brother nyoben yeah so la chal ke je medication over use medication over use me jo wala ma de ke man mi jo je cha kan la di doctor so jo no bi mu cher ke no to so la chal ke je medication induced headache yes so medication induced headache me headache mi jo di long ke jo kam ne dum wan so gor yo wala ko no ma di la ngi tana na jo ma di ke ala ba ga jo Amela actually headache with the sign of stroke. La review actually stroke. You can discuss me your tiga jen channel make gumbar. La review actually stroke me joy or real nana joy worrying you to joy duck. Yeah. So la sign la actually fast chaga very fast. Michelle partial dropping arm weakness as the mela actually speak difficulty t a time. Care treat immediately. Many am the major back do me take a g. Many am the mo you go to your pen till la charo chu wong jarakin la chika par kita du lari itu du nong kala la roi du raja ta roi du jailing so mero bien ti o bien ba tik pet so mi cer ken mo ba ko mo mi ko ji gor je bu do pet yes la ko ngune di le mi ko joye no ba du na mo te ge ji
yes ko jen ngay jen ti live de ke jen top kam ngam gom ka jen video men yam jen gori je o bagdu la to ko je ngi tana la to rode ko be lo ke be docteur nan woyi laaj be lo ko be ngaji do mun dong bagdu ni je bagdu to rode nei godin to rode tin ka tana na joje beje je ke te kontin joje la dir ke je mi je jow to to yes so mi cer ke na gori je bagdu gori je bi record to a pen gino ci gudi bag bi kujin wo mu to ro ne wala mu la bi lo gar gona ti ge ji so mi cer ke na mo be ji lok me rawde o ci ga bang ni dia la gor wala yes ko tan ko nuwan ka ji jin ni lo gi me yen mi ci joy jaran to bag la cho ti ni ko tan wala tel paracetamol bu ti ni chol ti wal ti paracetamol bu de ma so ci ga bang dia la gor wala tan gen la gor la o mi tan mat pini du ke kin ma ge piu tanki la o me joy chi bodina ke kin mi ke zaman na di mi ke je tanki ke stresses so me an gor bilel gor je bi mapin bi rehab gor je o bi cer ku bi ko jot pin simple gor je bila mi ke zaman na joje o lorode yes so mi cer ke na ba bag du be jot pin men di ok dien o wadi o wal ku to konde la ma di ki pen killer ku ko la ma di gor ke please yunu ma bien pin la wal bakati kon la ma chuka ma ni cia wal ke me kale la de ni cia wala gora bi ka ma ke o che joy ki point ki jek pe jelo so tangma la wona o de yeru mat ya so mjer ke na mo be lo ko chi wal chi be abuse ya la men do dien a juit ka jere mial ki mala chala hypertension yes so gor je o la wona no mi che joy no wujula bagaje ka ta na bagaje la kuji ta na to ro de je please la gori je budul wal bari mdu bawo ci kam joy ka jere mial so mi cerke na mo bay loko de rek mi cerke na mo de mal detect mi joy jay objective joy ka jere mial remember high blood pressure is silent killer ya la nagi ji mad man je joy no bu ci ba je joy ci problem ci dam ci joy ci dit ya so mi cerke na mo de ji lok ka jen joy ka joy ka jere mial ala men do dien mi joy o ruedi mi joy o jin chieng mi ruet ti ka bang mo to widu la lere la ti bang mi to widu ka lere la jeni am lu ci poir ke ci ku ci ko poir ke ci le ci te point ye le ci je bol mno mi ñu de o ti ke joy ka jere mial ke zaman ruedi ka to du la cha ke je preeclampsia joy mi ji ga long ya so mi joje o to ko ji ke joje la to ko ji mi cerke na mo te mo ga ba ga lere ci point ye poir please go je o budel wal ba men la problem ba nga bare mi ba ci me je ti ke den ba yi la ju mu on preeclampsia ba to de with nan te ki de yar kada je no de to de te de yar ya so mi je no mi ci la de ji lo so ngai je o video me che link che joy o che te ke point di captain so mi ci chum na last point ngai je o ci chum na last point please go je o len ram do dien len ni jakko ba te ke nawle cause tu gori je o bi mi cerke na me bi je karo ado so we are supporting gor ko no ko mind dan awnyal ke bina te ga lare polo point so I don't know tell reason mde kan ci share ge gor je bi share yeah so peace and love